бүгін Қырғыз Республикасы менен Тажикстан Республикасының ортасындағы 5 жылдан бері жабылып тұрған мемлекеттік шекарасы ачылуу алдында тұрат. Бұл ачылуу аземе Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың жана Тажикстан Республикасының президенті Эмомали Рахмондун старт берүүсүндө дал ушул Кызылбел өткөрмө пунктунда орун алмакчы. Уважаемый президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контрольного пункта пропусков Кызылбель и Кайрагач на кыргызско-таджикской государственной границе. Директор погранслужбы Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Улистон, Маданият на таджикско-киргизской государственной границе, командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майор Раджабзада. Бул күнү эки тарапта тең атайын оюн, зооктор, майрамдык иш-чаралар өткөрүлдү. Кыргызстан тарапта Кыргызстан өзүнүн улуттук баалуулуктарын оюндарын көрсөтүп келсе, Тажикстан тарапта дагы дал ушундай оюн, зооктор көрсөтүлдү. ای مرزی میهن را سپر سوی فردای درخشان بالو پر دوستی در ریشه و بنیادی ماست صلح آرد جمله را سود و ثمر قاصدان دوستی خوش آمدید وارثان دوستی خوش آمدید Salamatsızlar ey Manastır'ın oğul kızları, gulga tolgan Manastır'ın gul bahtları, hoş geldinizler ey dostlar, uşul kunga nurun çaçat elibizge Manastır'ın şanı, saxtaybiz biz tuğandar adatların, tüböllükte yaşay Manastır'ın kadri. Hoş geldinizler Manas elin mimandarı, hoş geldinizler Manas'ın oğul kızları. Как президенты говорят, исторический момент. Астыға келсем ай нұры, манас